clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule February ni som ni le pathum sang ni som ni le pali ania tun chuma po hian khovel boina chanchin thar langsar zualte ilo ngai thaliangu Gaza Israel le Hamas tena in ka haina an nei theina na in biang na nei chuan ma ason thei me ulo ti in mediator Qatar chuan a soi Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani chuan beiseina an la nei thu soin ma se hunin min du saklawani tina soya heti lai hian in Israel Prime Minister chuan khovel ram sang sang ten tilo tura an nor chungin Rafah ground invasion chu an kaltlang pui don tho ati thunga Hamas te chuan in ka haina om theilo chana Israel an pu thunga ni Cairo khopuya in biak na nei ni in US Israel Egypt le Qatar senior official te chuan in ka haina om theinan ma an la tunhaya mason na kan nei theilo hlea ma se soi tuangin beise ero kan la nei renga kan chun jom zelang tin Sheikh Mohammed chuan Munich Security Conference neina world leader ten hena asoya inrem na lian tham le huap zo tak kan nei the ngei karinga inrem na siam tuma humanitarian thila har sanate kan la nei ani tina soibok in ka haina chu Hamas tena an mitang kol te chualewa ngot ain khat don lo atiboka vandoi thak takin mitang chungchang hi ram tam tak tena an man chual ania in ka hayom theinan hostage deal chu ti mak mo an ngai ani tina soi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Joe Biden ngin na wangin negotiator antir thu soin ma se Hamas tengia chu o manglo lu tu kani tina soi Hamas te chuan in ka hayom theinan ngia sang nein chung jinga chuan lungin tang in thlengton te Israel sipai te nu kirte baka in ka hai chu chuang thuma kalpui te ani October ni sari sang ni som ni le pathum khan Hamas silai king te chuan Israel lutin mi sang khal le jan hi chuang tilumin mi jan hi somli vel an throi lui boka Israel chuan changlet ngalin Gaza chu arun zueni Hamas and call health ministry chuan Gaza indona wanga nuna chan mi sing ni sang riat zariat an chuang to tina soibok Karkal time rinni khan Tel Aviv fa Netanyahu chuan press conference nein an tumber chu Hamas ten wai chimi ani tia soin an tuman len ma chuan sipai te chuan an chun zom zel don ti na soiboka Rafa kho pui beilo tura nor tu ram te chu soi selim Israel chu indona kalme ka chaklo tura shrilang an ni ti na soya hostage deal siampo ni se asipai te chuan Rafa chu an lu chua don tho atibokani Israeli War Cabinet member Benny Gantz chuan Hamas tena march ni som ma Israeli an man an kol mek te an vaya an chua zalen lawani chuan Israel chuan Rafa arun tur thua soi hei hi Israelian asipai tena Gaza Southern City mi puibit na lu chil atum dan kim changa asoi tum khanna ni Rafa hian Palestinian million khat point panga vel cheng mekin bit takin an khosameka khoveram sang te chuan Israel chu Rafa lu chil lo turin an nge na ni hetila hian UN Public Health Agency te chuan Gaza damdoi in te chu Israelin abe nuwa a chelei thei to lo tina soya World Health Organization te chuan Rafa marlam Khan Yunis Nazar Hospital chu enfiatura kal antum chu phalsak an ni lo tina soya Israel Defense Force te chuan he damdoi in complexi Karkal ta ninga ni khan lu chilin damdoi na hian Hamas tena Israeli an ruk bote an dania intelligence report an don wang ti nan soya IDF te chuan nazar damdoi in chu phim khur taka an lu chil thu soin chu tirwal chuan Hamas te chu damdoi in tele zel po fir fiak na thila mangdu ti in an pu thungani Israeli War Cabinet member Gantz chuan khovela le Hamas leader tena an shia tur chu Ramadan ma in Israel mitang te chua an nilawani chuan in beina khoi hmuna po thlenganga Rafa po thlengang ti na soi Ramadan hi Islamic holy month ni in kumin hian March ni so matangin ain chandona Muslim te chuan chonghein an lo sun hle ani Gantz chuan Israel chuan omzenei taka chet la in
civilian te chua zalen phot mai ba ka civilian te na antor lo theidan angber tur hisapin American le Egyptian thian tenen in biak na neya kalpui ani ang ti na soibok Israel war cabinet a hian top security official te antela Hamas te na October ni sari sang ni som ni le pathuma Israel ram rikana Israeli sang khal le jani chuang ka bluma mitang jani som nga le pathuman lak nuwa dinania Hamas te hian Israel mitang za somthum vel an lakol mek anga ngai ani Ramadan thlen ma in kar thum chau om to heti lai hian rafa cheng tam tak te chuan khotlang tui pui kam lam an pan mek to tam tak te ro chuan thuthluk na siam theilovim an la om tia soyani khovel ram sang sang ten an nor viau chungin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Rafa Hamas te nuai chimit turin luchil antum thu apuang zui thawani Egypt le Arab ram te chuan Rafa be ani chuan Palestinian tam tak ten Egypt andun ngei don tia soin chu pom thei lo an tia Saudi Arabia chuan Rafa be ani chuan ngong chetak ani don tin Israel abaulok bok khovel ram dang te point Israel chu Palestinian ter thei taka anom mek na Rafa chu luchil lo turin an ngen bokani Indona wangin Palestinian sihni sangria zali chuangin nun nan chan toa heng zinga tamber chum hei chele nau pangte an nia liam tuar singruk le sangria chuang anom to bok ni in Hamas run health ministry chuna tar langani Gaza a in beina atlen mek lai hian Israel le Hamas ayo te chuan khatar malak na in Egypt khopui kairowa in biak na anei mek reng thunga mase mason na om chaklo hle thung Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Qatar malak na in biak na neya US President Joe Biden an palai tir tura angin na wanga tir ani thua soya masi Hamas te na phut an nei te chu omang lo lutuk ti na soya Hamas te point in ka hai om theilo na chana Israel an pu bokani Israel chuan Brazil President in Gaza Israel chuan genocide akalpui mek tia soya Holocaust nena akhai khin chu adem thu an soi Luis Inacio Lula da Silva chuan Israel military campaign chu sipai tele meichele nau pangte in be na ti na soyani Israel chuan Lula chu Holocaust soine pa puin Gaza in do na kalpui chan chu Hamas nuai chimi le October ni sari sang ni som ni le bathuma Hamas militant group tena mi andru bote chua zalen ani ati ve thunga Brazil Jewish organization te point Lula thu soi chu andem thu an soibok Ethiopia African Summit a thu soi na ne Lula chuan Gaza Strip Palestinian mi telaka thil thleng hi history a khai khin tur alom ngai lo ani na taka chuan Hitleran Jews te tha chimi ati khan a thleng to tin a soya sipai le sipai in do na anilova sipai in puwa cha thatak tele meichele nau pangte in beina ni zok ti im Lula chuan a soibok veteran left-wing politician Lula chuan Hamas tena October ni sari sang ni som ni le pathuma Israel runa mi sang khal le zanhi nun na lak sak le mitang zanhi som nga le pathuman lak te chu adem thu alo soi to ma se Israelin abelen na po adem thu a soyani Israel Prime Minister Netanyahu chuan Lula thu soi chu Holocaust soi nep na le Jewish mi te ti na tum na le Israelin mani in ven na dik na nei anei nol na ni ti na soi thunga Israel le Nazi Holocaust le Hitler khai khin hian poi a khoi ti in Netanyahu chuan a soi kum sang kha zakwa somli le sang kha zakwa somli chokhan Hitler Nazi regime chuan Jewish maktadoi ruk chuang an ti hlumani Israel chuan Brazilian ambassador chu thu zo fia turin a ko ji ngal boka Lula thung chuan nikuma South Africa in International Court of Justice a Israel chu genocide kalpui tia akhin na chu athlop thunga January thakhan ICJ judge te chuan South Africa case chu kalpui zel tur an lo ti to boka court chuan Israel chu genocide anga ngai thei laka phim khur tura ti im Gaza humanitarian assistance lutir turin alo ti to boka mase court chuan Israel chu military operation ti top tur chuan ati chuang lo thungani Brazil le South Africa te hi ramthang mek intel khoma Western Nation ram hausa te chopha ka omtum BRICS member ve an ni bokani
Alexei Navalny nupui Yulia chu alangsar ngai lo ani chu chung khat nu ania chu ana berni in politician ani lo a in ti ani mase karkalta zirtopa athi nia Munich Security Conference a justice ngia ta soina ani chuan Russia opposition te nau tak te alangsar taka ahlang kai ngal Yulia Navalny hi apasal nget taka thlop tu ani renga kumsang ni somnia Novichok nerve agent manga apasal thailum tum ani pokhan Russia tanga ramdanga enkol ani theinana mala asul sutu berani First Lady of Russian Opposition Tia Soy ani boka Alexei nge pokhan Kremlin be nakonga be seibo ma anupui Yulia chu omlo se abeidon to tur thua soichin an love story le an nun chu wantlang hria dania fa duam tak pani nein an chung kwa le an nun chu an mani thlop tu te chak na har pakhatani Yulia Ambrossimova chu kumsang khazakwa somsari le parukhan Moscow Russian scientist zaom Boris Ambrosimov fanu ni turin apianga economics graduate ni in banking lamalu chila mase anfa te pani enkol turin ahna bansana apasal Alexei chu opposition politician hu hang nei takin zui thei phani kumsang khazakwa somko le pariat khan Turkey holiday ankalna apasal Alexei nen chuan in tongin anu kumni nuwa anin neya chung hunlai chuan apasal Alexei chu milar tak ani don ti hriat reng alani lowani lawyer thatak ni thei emo opposition leader ni tur pasala kanei lo la thalai tak Alexei ti mingpu pasala kanei mai ni ti in kumsang ni somni khan Russian Weekly subsidianik ten an interview na soi Navalny le Alexei te hian politics a rilru inang khatpu in kumsang ni chokhan an pani in liberal yap loco party member ani vevea kumsang ni somnia pasal tura shai ani ma jong kha chuan langsarin om ngai lova mi puinol puisia da po thu soi emo in lan na ani ngai meulo khami kumogas tha Siberian city omsa tura shai ani nuwa apasal phur ani khan Yulia chuan President Putin nena Germany a enkol ani theinan phalna peturin lekha thonin adil ngatani khatilai khan engtiklai point kalak chua angai ti kain hriani ti in anuwa Russian documentary maker Yuri Datnena soi Navalny chu Germany in bun charity pol te puina mangin Russia atanga phur chua thein omta Yulia chu thatam tak nuwa apasal dam that nuwa Moscow alet le thei chawa abak chu apasala nun chu lungin bangzu tin akhatani Russia US ambassador Louis Michael McFaul chuan Yulia chu principal nei le hlau nei lo ti na soya wantlang ta na sazo ka pen chuak tura nor na atong na sazual dona chumi titur po chuan theina engki manei ti na soi Navalny khan Yulia Navalny aya ko pui thazok ani ngai lovang Alexei conviction huaisen na hlau ni lo na te kha atom vekti im US network NBC atrilani anfa te pani en kola ahum him tlat dan point Russia democracy du tu te ngai san a hlo pha mani Yulia hian apasal nun kha ahum himani tina soi Yulia Navalny chuan tu hnai loka Belarus opposition leader apasal kumsang ni somnia in thlanma lungina khung awanga presidential candidate ni zui nung azui don lo tina soya Belarus in thana khan Tikhanovskaya chu chakjok ngeya ngai ni in ma se Alexander Lukashenko te chuan anti chingpen tia menol pui ngai ania Tikhanovskaya chuan Belarus chuasanin ramdanga atlan chizuani ma se munika thu soina ne ya rilru na ti hriat tak chungin arilru athak thei thu athu soya alangtlat kanmo chu zalen remna le muan na le Russia lim ani Russia duom kapasalin aswang tuange kha ti na soya churam chu nangni te ne na din ka du chu ania Alexei Navalny suang tuange mai kha ti na soi zuani chu kongom chunania kongdang aomlo ngai tua phak lo sacrifice a nei te kha atham ral haulo wang ti in Yulia Navalny chuna soyani China chuan Gaza in ka hai om theina na resolution siam tum US in abeto chu na takin asoi sel
Beijing chuan Indo na kal zel ro city nang ani thu a soya US thung chuan Algeria rot resolution chuan Indo na top theina na in biak na te ati chuan obzok don ati ve thung US chuan ceasefire resolution ama siam rot chuak thungin chuta chuan Australian rafa khopui abei tur ani lo ti po tel thunga Gaza Indo na kal mek zel kara Algeria resolution US in adang chuan dema hlo hlea UN Security Council chunga member som panga som bathumin an thlopa UK haya US in abeto thungani UN China Ambassador Zhang Jun chuan resolution chuan Indo na kal mek ti top ani theina na diplomacy manga in biak na ati thuan pang tia ngai chu omang lo ti na soya tuna in ka hayom se tia rot na du tlat lo hi mishing su na kal zel ro se ti na tlukani ti in Zhang chuan a soya Indo na kai noi chuan Middle East region din hun der thonga siamani ati bok chu Gaza Indo na meal kan ti re chawin Middle region akan kai tur kan veng thei ti na soibok Algeria top UN diplomat chuan bandoi thak takin Security Council chu a hlo cham le ta tia soin in chele tha riat na te en nonula history in engtin nge angai zuyang cheu chu dro ti in Amar Benjama chuan a soibok US thopui ram dang te point an soi sel thoba France UN envoy Nicolas de Riveri chuan resolution pom anilo chu poyati thu a soiboka Linda Thomas Greenfield Washington Ambassador thung chuan Hamas le Israel tena in biak na an nei mek laya in ka hailo rot chu a hun lo ati ve thunga UK Ambassador Barbara Woodward point in ka hailo rot chuan in biak na kal mek ati chuan op thei jok ti in a soibok October ni sari sang ni som ni le pathuma Hamas silai king tena Israel luta mi sang khale janhi chuang anti hlum nuwa le mitang janhi somli chuang an lak nuwa Israel chuan Gaza run zuya hewang hian Gaza nuna chan mi sing ni le sang ko chuang anom to ni in Hamas and call health ministry chuan atar langani US in ka hayom theina na draft resolution asiama chuan Hamas chuan an mitang kol te an chua vek tur ania tranpui na in Gaza alu tur ani bokti ani thung White House chuan ama chuan in ka hai ti tong kam amang du lo thunga ma se US ruam man na hi Security Council in apompui nge do dem ti achiang chuang lawani US chuan Australian rafa abei zuani chuan civilian tam tak tan har san na thlen donin abik takin thenom Egypt aral tlan an tamlu tuk do na tibok ma se tholeni khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan antuman len malo chuan Indo na chuan kalpui zui zel don ti na soithung rafa khupuya hian Gaza Strip mishing za ve loi anom khom me ka nga ngai ania Gaza chimlama omni in Egypt ne na in rinalai omni in Indo ma in mishing noi ni le singa vel chenga nga ngai ani Israel War Cabinet member Benny Gantz chuan ama in Hamas tena March ni som ma an mitang kol te an chualo ani chuan Israel chuan rafa khopui alu chil tur thu alo soi to ani Russian President Vladimir Putin chuan Russian siam luxury car chu North Korean leader Kim Jong-un hne na pe Pyongyang chuan thu chua asiama limousine chu pathiani khan Kim thri hroi te hne na hlan ani tin atar langa Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov point thu chua siam zuin Putin ngei point aman Auras full size luxury sedan chu Kim hne na pe kani adibok rampani thei khovelin akom ser mek te ni in tunaya anin lai chin na an siam thadun hlea North Korea hian Russia chu tunaya artillery rocket le ballistic missile te Ukraine in do na kalpui mek kara apetia soyania ma se hei hi rampani te chuan an pha ve ve thungani nikum September khan Kim chuan Russian Far East Vostochny Komodom atlo boka kumlinhuwa ram achua san masak ber ni in Putinan alo muak hialani khamitum khan North Korean leader chuan Putina Auras Senate limousine chu envelin achunga po achuang ti ania heba ka hian silai po anin pebok Kim Jong-un chu car lom taka soini in luxury foreign vehicles po akol cheutia soyani
Kim Farnu yo chong chuan karin pek chuan hroi du pahnih te in lai chin na thuk zia pholang ti na soi ni in North Korean State News Agency KCNA chuan atar lang boka ma se South Korea thung chuan Putinan kar apek chuan UN Security Council in North Korea ashek na akal tia soin shek na kalpui zinga luxury car te po ahuam vek ti na soi ve thung North Korea le Russia te anin kom ngei thar hlea North Korean ral thuam apek lain Russia chuan space technology lama apui ve thunga Ukraine in dona ral thuam tam tak po North Korea and Russia hne na apek nia ngai ani Russian President Vladimir Putin chuan Alexei Navalny nupuin Kremlin be chun zom zel aniang ti asoina video chu ain velo ti in athupuang tu chuan asoya Putin thupuang tu chuan Yulia in Putinan apasal athatia soipo be chan nei lo le chaltlai ti na soibok thotan ni kha Yulia Navalny chuan Putin chu mun kil khor Arctic prisona apasal ti hloma puin apasal ruang thu nei tu tena an pe chuak du mi lo po chu an shai hlum na tur atak sa tanga aral photan nga wang ti na soibok doi zep takina ruang alla thukrut lata anu hne na po ruang alla hlan du lova zoi oya an shai na tur te aral an nga kani ti in Navalny chona soya Yulia chona pasal chu Novichok style nerve agent mangin an tilhum nge nia ashiat thua soi Russian thu nei tu te chuan Karkalta zirtom nia Navalny thina chan chu an la hriat chian theilo thu soin an la chui mek thu an soi boka ma se khotlang ram te chuan Navalny thina Putin chu mo phur tu an ngai thungani Navalny nu Lyudmila Navalny chuan Karkalta engine ni khan afapa thina IM3 penal Connolly lungin chu thleng toin ma se aruang amu tangyal po phalsak ani lo thunga Vladimir Putin ka nge na che he harsan hi nang ma chawin ichin fel the ani tina soya ka fa pa ka murem tiro Alexei ruang min pe chuak ngal turin ka nge na je ti chuan ka vui theidon ani tina soi Russian thu nei tu te chuan Navalny ruang chu en fi ana nei masaka du thu samin en fi ani lo ti in anenon le don thu an lo soi to thunga chu wang chuan Navalny ruang chu pek chu mai thei ani lo thu le an la kol reng ri angai thu chu siamin an soyani Navalny nu pui chuan apasal chu Russia President Vladimir Putin thu pe ka tha ani ti in hoisen takin asoi chu ato chuan ngai event a lo hle ani